Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV mai pia ai otatu tumu le yaso usi mai fafonga. Elata ile se lau wala awi lunga o le helpline po ni la bia ina tau nuu ile ofisa o le SVSG le Samoa Victim Support Group ile taimi o malo longa le Krisimasi ma le aso tau sangafou lua tolo te se malu o lua tolo le stolo yanuali lua o lua faa. O nā wala au le tolu 10% o sa wanga i tono ainga a le o le tangata wa fia na wala au Mosef Soswani o le au nanga lau tele al mtanga luenga le soifua malolo ina po o sui o le SVSG mai nuu i tua po o tua o i fui o lo o iei popolenga i saunga le mu. O le si fitu 10% o wala au e alwani i tangata lau tele mana o Mosef Soswani faale mafau tuanga i mata uputa tele lava e pei o a inga whewaiwai a i talu taimi wala mbala ono ngā ruenga whaavai taimi le RSE le Recognized Seasonal Employer Scheme. O isi mata upu i nuu i whai ngā matai po le urungali i walu le isi pāti fo i ane male o nā ma isi mau whaafita uli na wala a waif Soswani a le helpline walu se lau fitu wha. I le taunu unga o nā wala au sa ave ese mai whawhine na sa waina mai a inga o lato taito lua ma watu i o lato lava a inga. Ai toe fitu na i le urungali e soa lau polisi a la lau moli. Ai o whanau sa la wane i le lotoa le Campus of Hope tuana i mato i le whapaanga mo le mtanga ruenga o leo leo. Ta ole prestene o le to manga sili niulina jang o le se fulu tausanga taluai i le amata mainga o le helpline o le lua o tasi tolu. Paule mafua anga sa vala awane i tangata ina ua sa waina sa pe o se a penga i tua iai. Ai o le taimine i wha maunga a le SVSG's helpline o tele tangata o lato i loa matau loto le line of Soswani o le Vili fua walu se lau fitu wha o whaao ngā ai e whai maa upe ngai puipu iei lato pe tua fo i iai mai sa wang ai so se tu masanga whaafta iai e le fio ngā sili niu le pulenga o company telefoni le Vodafone ma le Digicel Samoa i lo la sao ua mawhai iai e tangata na wala au fua le helpline walu se lau fitu wha mo le saunga le mu. Na liai uma ne le sa ilinga leo leo le tonga maliwana o se li e tolu whātau sanga le matua o vailoa palau li savai i le aso lua o le vai aso nei o anafi. Il whamtalanga whaalawa i tele ale matanga luenga o ta wai o maliwana toto ma paelo o lo tumu i laula au maliwana mamango whaantasiai ma lau wa umo na ta ai whaasikaleti na o uma ne leo leo mai o lo ta o fiai leo leo le li wa molia e tali ai le taimi e wala waila nam ta upu i lumon whamsinonga le aso ono Februari. Ta ua fo imtanga ruenga o leo leo le pepo whamtalanga lo lato wa mana ia o le ngā ruenga whai whaatasi matangata lau tele ai o pulenga o afioanga o lato longo ina le mtanga ruenga i soli ngā tu la fono ai mai se lava o fuala au whaasa o tau mawhai e whaititia mo se Samoa saunga le mu. Mai lava le mtanga ruenga o leo leo ma le so tanga i fuala au whaasa ua whaatupula ia fo ile numero leo leo o tua ia ilo lato whaonga ina leo fuala au whaasaina. O lo talia se tali mai le fionga le komisina o mtanga ruenga i tato fisili na batu iai pe ta iwa ta ue le sui komisina le sunga papali i Mona Lisa tia iketi ile talamua ma lipo tia ua tanga iai nei le pulenga ile amatalia o se aia inga e whai ai suenga po drug test a leo leo oma. Talu wa whaatupula ia le whaita o leo leo o lo tua ia lo lato whao ngā whala au whaasa. Pei fo i ona iai wha malolo ai mo staimile tumau leo leo e toa wha e au fiai ma le teine e tasi e tua inga e so tanga i whala au whaasa ina. Ile li poti lava leo ta wai su komsina ile fo i su enga ile tulanga leo le maa salomia o leo leo i whala au whaasa. Mai o se popo lenga fo ile mtanga renga. Mai o lo whaia iai sa ili linga wha le loto i whale le ofisa. E pei fo ona tupu wai le tausanga i ona tua i le umani o leo sifa inga i vainganga e to luas fultolu leo leo na tua ia le iai o lato so tanga ma wha ma vai ai se vaenga a o le whaia le suenga ai o isi Samoa lia. E tai o ta wai le sunga pali ili poti lava leo ona o le tupu peo leo leo e maa salomia i whala au whaasaina ua tanga ia i loa i le amata o se aia inga e whaia ai suenga leo leo po o lato drug test i taimi e tatawai. Mai ua tatala ile tausanga ilo na vai aso mua ma whaalau loa mai ai ile mtanga ruenga o leo leo le whai o le fono a le vaenga o le pulenga i le vai aso nei.
Mai la maltanga luenga o leo o le ono tau sanga taluai le tau mawhainga lama le whainga malo le nā taimi ia nga i luma le lato au nanga a mtanga luenga ma whaatua tuaina na fuayo na whaamuta le whainga luenga whaatasi o lunga li po o mātua ma lato whanau o se whainga na telefo i se awhianga mtanga luenga o leo na o iai talu wa avele abanoa i lunga li e silia i le lua se fulu na awhia e fili ai po o ai e whaau au pea ai o ai e nofo ma moli mawina ai e le pulenga o leo no fili e no nofo o lo o iei to mai whaapitoa e lato te whaatino ai le au nanga mana mia ma o mai i whainga malo o iei nei ma suia fo i le komisina o mtanga luenga ai o ana ia fo i awala ina ia whaatu mawina ai pea le whaatotua ino le au nanga leo o amata o na whaitau masina ta penanga mtanga luenga ia na talinga malo tele e mana mia o na o atuai i le afe lua se lau ni malu le malo mo le puipuinga o le saunga le mu. Tala toi tuli lon ta upu sa ili ngā leo o whaia ili malio le li ia onga le Universia wa o Samoa tu au maletino. O lo whaatali pēle tunu u male to tele li amtanga o ngā luenga whamsinonga li neito sanga. Po whea o anga i eiso su e ngā leo talu mai a perilo lu o luotasi. I le taimina la vea ai tu au mamaliwa i lava ma whaasolo mai ina to alia wale toi pisa peitai. O le toe maona ane i lunga i le tausanga taluai na ua amata o na tautala le li o Samuelu. Ma angi ai le suafo le whailau tusi au le HRPP le fionga le whaipule le ala i le pule li moni a yafi. O le onga o le toe maona ane i lunga o le moli mau Samuelu e o mai nei o na ua malanga ane ai mai ngua o isi whaipule o le mauta e au fi ai le teitei fono le fas la aulia le mali toa o le minista ua maliua le fas ai o le whaamalolo ai o leo e to lua. Ma le whaatonu ai le kapeneta o le minista o leo le fionga whawalo le whau Harry Schuster e whaase ese. Ma le suenga o le mta upulea o nei a inga ma le whaipule o ta uailunga le fionga le ala i pule. E o mai nei wata alo sia le amatanga o ngā luenga le whaamsinonga lu o lua wha. Mo se talalata mai ai o le li o Samuelu o whaia ana loia mai ua tapena foi pe tai e le o maua i le taiminei pe ua whaulu nei mta upul whaamsinonga. Lau Samoa Entertainment TV, mas whaapoponga i lea soa tai au i alofa o lea tua. Rồi,